Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje. Koliko si ti gnjezda nabrojio do sad? 20, a ti? 27, jako ih je puno. Da, ali ja sam vidio jedno posebno. Pa kako misliš posebno? Vidiš ono tamo gdje su moji hepovci popravljaju. Dođi, idemo bliže da vidiš akciju. Ajde. A gdje su rode? A one su jako daleko, na 15.000 km dugom putu prema Africi. Bijele rode su ti zaštićena vrsta i na njih se strogo mora paziti, ne smije ih se dirati dok su u gnjezdu. A zašto baš biraju električne stupove? A taj podatak nam baš nije poznat, ali od 1500 parova koliko se gnjezdi u Hrvatskoj, 940 na našim stupovima. Ma da, tako puno. Ali zar struja nije opasna za ptice? Lovrek moj, zato su ovi dečki tu koji izgrađuju nosač, da bi se rode gnjezdile na siguran način daleko od žica pod naponom. A koliko si ti gnjezda spasio? A ja sam ti uvijek bio samo promatrač. Ovi dečki, oni su ti pravi profesionalci i trude se da se rode na sigurnom, a mi nećemo ostati bez struje. A zašto bi nam zbog roda nestalo struje? A rode su ti jako neuredne ptice. One ti bacaju grane, a njihov izmet je toliko agresivan da može oštetiti električnu mrežu. A mi na ovaj način štitimo mrežu od kvarova, a istovremeno rode od struje. Ej, Lovro, upravo će skinuti jedno gnjezdo da postave nosač. Deda, ovo gnjezdo baš i nije u dobrom stanju. Ne trebaš se brinuti. Zato je tu teta Željka iz javne ustanove Zeleni prsten koja nam pomaže i brine se o očuvanju bijelih roda. Dođi da te upoznam. Bok, Lovro. Ma Željka, unuka mi brine da li će se rode vratiti. Lovro, ne brini. Rode će sljedeće godine vratiti, dočekat će ih dio starog gnjezda, a zahvaljujući nosaču, one će ti moći izgraditi još i veće. Njima ti je dovoljno staviti 20 grančica. A od čega rode rade gnjezdo? U pravilu ti gnjezdo rade od granja i blata, ali oni koriste sve što im dođe pod kljun, uključujući i različite plastične predmete, špagu i tkaninu. Jako je veliko, je li jako teško? Ovo nije, ali gnjezda inače znaju biti teška i po tonu. Upravo sad idemo postaviti postolje za novo gnjezdo. Želiš nam pomoći? Naravno! Lovro, super si to napravio. Rodama će se sigurno svidjeti. Nego sad idemo se maknuti da dečki mogu postaviti nosač za stup. A mi se možemo vratiti našoj igri. Može, ali sam da znaš, ovo moje gnjezdo vrijedi 5 bonus bodova. Haha, mali moj prefriganko. A hoćemo se na proljeće vratiti da svi vidimo svoje rode? Sigurno, u to ne trebaš uopće sumnjati. Idemo. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje.